I danas mi je u ovoj brzini, u ovom vremenu, glupih informacija, nebitnih, ploča zapravo ritual. Ja kad dobijem ploču i ona stigne, poštar pokuca i stigne mi, ili odem u dućan kupit, onda tu plejku gledaš, doneseš je doma pod rukom, znači nešto nosiš. Dođeš doma, gledaš veliku sliku izvođača, gledaš njihovu facu ovako, čitaš o tome i staviš ploču, ti moraš očistiti, malo spremiš iglicu i sad nema prebacivanja, nema daljinskog i ono dosadno, nego moraš sjest. S tobom, nažalost, i svi tvoji u stanu, jer to se sluša. I onda sjednemo i onda sat vremena ti si posvećen tome. Tako da, zadnje vrijeme sam počeo kupovati hrpu ploča klasične glazbe i suvremene klasične glazbe, za Nakisa nadalje, i to je isto jedan suludi događaj i kad biš mi sad ukbanula u sadašnju kolekciju, pop, rock i ovo, to mi frendovi posuđuju i to nestaje jer ih to zanima. A klasiku mi ne posuđuju i klasika mi je doma. I sada baneš kod mene, rekla biš ovo je samo klasiku sluša, što nije istina, ali to se manje krade i manje posuđuje i ne vraća. Tako da klasika mi je ono što kupim i ostane mi. Tako da evo, slušat ploče to je ko što ljudi idu na jogu, ko što ljudi rade gimnastiku ili šetaju ovako uz more. Tako ja zapravo imam svojih sat vremena za sebe i ono što slušam. Tako da, ploče su zajebana stvar.